Puliano Jotono Kulungka Dini Seng Press Meet Kaimani Mul Udoy Shongka Mia Je Atisha Central Committee ni Je Koyekjen Tangnai Rok Je Atisha Dissolve Khairka Ba Atisha no Subairka ni Samani Omonotoye Seng Kunun Dini Funa Mani Naimeya Atisha no Seng Kunun Dini Funa Subanya Boria Atisha Tabo Botongnai Ulo Botongnai Jati Dofan Bagai Seng Samungklai Tangnai Tamoke Miao je Atisha ni GS Borong Ganang Peter Deverma je Samani Atisha no dissolve Khairka Nei Atisha to Bini Sasungni Sompotiya Kaisa Songgotono Subanyani Ingakai Abo Joto Central Committee Executive Body Tei Division Level ni Soho Asuk Laye Meeting Asuk Laye Tarpros Neng Atisha no dissolve Khanyani Khaya Apro je Seng Dihisan Naharjago Engke to borok to kuno Sungbai Achungma Bakre Na Division Level by Asuka Na Central Committee ni Executive Body ro by Asuka Na Party wo kuno knowledge abo borok rukha Sin thane totally kun knowledge kre Dai ta kaisa ko ojaga ongka sungto kaisa party ni IPFT party ni saka songgothon Engke neng dissolve khanyani engke to neng IPFT party no bo to neng masanai inform ma khanyai engke abo party ni knowledge kre borok je Atisha no dissolve khairka mani abo totally sung abo condemn khlayo abo sungmani naimenya abo ni bagai no sung ang tini sini president bai bo kok salakya sini president bo no khub chajagliya abo haike bo kok samani ang konyai sini GS no bo taiwasya abo no press meet khlai sanani ungthung je bo Atisha no dissolve khairka mani abo totally bull bo abo no rosainani ungthung ang abo no konyai borok thangkai thangka tei Central Committee ni borok to tongkhu borok 6-7 jon thangbai to je Atisha bai thangka ko gya sung to tongkhu ble present no to sung tongkhu 25টা 26টা division jeng Atisha ro khajak sara Tripura o oroni bisingo borok koite division o jeni inform khaikya abo ta ang sasukmanya tamukhe ang abono sanai Atisha no kuno somoyo phono ang tongsak ba pohor dewarma tongsak Atisha no ang sabanya niriya ang chaloklangnai hoito sajung phon chaloklangnai party moji tongthung moji kwrui Atisha no smooth babe sung chaloklang thanai abono ani last kok tongnai ngakai last ta kaisa kok ang abono kwsarnai sini ex GS Atisha ni borong ganang Peter Deverma no ang konyai boje mia press meet khaimani abono daki kheno rosawi na fitung asu saino Kulumung Yafarka Sinmung daru nangno kaisa সংগঠন চালানো থাকতে 6-7 জন চালুমাইয়া চালানো থাকতে ডিভিশন লেভেল বরং নাঙ্গো এক্সিকিউটিভ মেম্বার কমন দঙ্গো বড় কয়েকজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার মিলে ও ডিভিশন ডিজলভ থাকেন সামানি আবো তো উংলিয়া সব চালিয়া তামগো ইনগাকে ডিজলভ খানিনি দায়িত্ব শুধু জিএস থানি সিমিয়া ডিজলভ খানিনি দায়িত্ব প্রেসিডেন্ট থানিবো দঙ্গো sin president knowledge omukas kiri bor dissolve khala khaya tam khanya khaya sin president knowledge omukas kiri ko to totally sin president bo sai tongo bahike dissolve mayamo Ngaka GS borok mia sini je agini GS na hinjinai dapita borok koekjon mili je result kakan chamani amo blaikan chaliya ate kaisa ko borok ta se firo thebena kaito sing obviously bong na accept khainai na hiya to ko borok firo phaimo ko phaimano borok thangmani mel mon uddesho mana tan bagi thangana borok Atisha no maga tan bagi sapanya thangna saidamana borok kono khoborok to borok thangmani to sungna kun salangya sungbai na meeting asoka
na sini artisan je chalugui tongnai sini advisor tongo bin knowledge bo to kre bor tamon bagai thangka sung asu sachung maya hoito ang sana musok mukha obose nung jati dofani samung jodi khlaina thana ninga kai atisa tongui bo nung dofani samung khlai thangmano nung tini सरकार kere hinai ba edisio government phalia hinai nang atisa yakre thangani ba apogia atisa tongoi boto nang dokone samung khlai thangmano nang tini sarkara keringai se nang tipra motha thangi mano ngakai tak tipra motha jodi government phayang thangju kai nang tesa ojani change thangju nai engke nang bahikle dokone samung tangnai ba dokone samung khainani kai nang tamhuni tak tam sanai kaisa সংগঠন nang yakre thangna nangya সংগঠন sing taman bai khaiba সংগঠন sing khaibani mul uddesho angke sing dokani bagai jatini bagai samung khai thangnani engkai nang taburundi orobasa jemon sing kamsli slaite borok ni kamsli slaima bai borok slaijak thangya ang pohar dewar ma ang kamsli slai thang kai an mung slaijak thangba an chehara boto slaijak thangya bole an chehara tongnai engkai nang tabu je government kere hinai nang ati sana nang yakre thangka edisio phalia ba IPFT sarkara phalia abun bagi nang সংগঠন yakre thanani akogia nang tabu atisa tongoi se nang atisa sarkara go IPFT sarkara keringai se nang jodi সংগঠন yakre thangmo nangkai nung ojan bo nung yakre thangmanai sabule abono bisasle khainai ba tini nung orobasa ngo tabu suppose rom din nang IPFT jodi sarkara tong tokai government tong hakai edisio jodi nang IPFT phaya kai nang IPFT tongkhamu ছাত্র সংগঠন tong dokomo atisa ছাত্র সংগঠন tong dokomo nang tini government keringai se nang tini ojagawa bakhlai thango nang je kuwe ke dokone samung khainai hinai sing kusiki nana bisas khaimani ba atisa tongoi boto nang dokone samung khlai thangmam le ngakai ang tei bisi kok sana thanglia ang abono koinai je chini GS no XGS bojemia saklaimani je atisa dissolve khari kane abo totally bol atisa bayako porok khani khortam thangma bai sing atisna sabai nai ba atisna dissolve khari nai abo kun mode sing nahar maya ang tini wa koma division level ni boro kok salakia the central executive body ni boro kok salakia boro okong no sawo khorang khortam thangma bai sing kun samoyo sini atisa no sing sabaya sing dissolve khaya okay last kok ang sini XGS tabuk jemon tipra mothani YTF ni working president borongran Peter Dever mana ang konyai bo bojemia samani je atisano de dissolve khari kani samani abono bo bini o je press meet khamini no abono bo tewisha rasainana ni bagai ang bono koyo asu sayo klumuya